kao neko ko je preko 50 puta uradio ovako nešto. Nadam se da vam je sada jasnije onaj moj video koji sam snimio i pokazao svoju sudsku arhivu. Prije nego što vam kažem šta sam primijetio čudno u vezi ovog što se dogodilo u automobilu bake Praseta, moram da naglasim, nemojte to da radite jer svi moji prijatelji koji su nastavili da se bave ovakvim stvarima uhvaćeni su i odgovarali su. Ima 10 godina kako sam ja prestao ovakve stvari da radim, jer nemoguće je danas ostati neuhvaćen, svi gradovi su pod kamerama. Da li je moguće da baka Prase živi u Beogradu koji je čitav pod kamerama i da neko se usudi da uradi ovo? Ali ja sam ovamo na Facebook profilu Bogdan Ilić naišao na snimak. Baka Prase snima sa svog prozora svoje auto dok ono gori. I ono što ja ne mogu da ne primijetim jeste da mu je, znate, ispred šoferšajbne na haubi one rupe za ventilaciju. Tu mu je neko nasuo nešto i da bi vatra mogla da se proširi na unutrašnjost auta. Mora da bude otvoren jedan prozor na autu, inače nema zraka i ne može vatra tako lako da uđe unutra. Ja ne vidim da li je na bakinom autu bio otvoren prozor, ali iz mog iskustva meni se čini da nije. Ne vidi se jasno i nije to ni važno. Ali ono što je meni važno, naišao sam na neke slike i snimke gdje ljudi prilaze i prave selfije oko automobila. Time mogu uništiti dokaze. Kako policija to dozvoljava?